reka nje ku Barundi abavandimwe abashinga nahe nongere nsuhuza Abarundi n'ababwira ni Barundi Imana izabarinde kwinjirwa no gucengerwa n'abanyarwanda. Turi abantu babi mujye mwibuka ko twikoreye jenoside, turabicanyi none twatuyobowe n'abayicanyi ba mbere mpuzamahanga. Abarundi iyo mbona itangazamakuru ryo mu Rwanda nabayeho nuka itangazamakuru imyaka nyinshi, buri kintu cyose nakoze mujye musubira inyuma muzamenya impamvu rwera nagenda nkivugaho. Nagiye mvugira itangazamakuru iragapfa iragahwera. Uzi impamvu? Guhera muri jenoside itangazamakuru yavuga ngo reka bakaza bakatwica, ari itangazamakuru ryadushutse. Itangazamakuru ry'u Rwanda kakanya ryafasha Abarundi riba brandinga nk'abantu b'abanzi b'abanyarwanda muri guteranya citizens. Nta kibazo na kimwe Evariste afite. Ikibazo ni Kagame n'ishyaka ryawe. Mumaze gukora imishyikirano mwanze kwemera, mwanze kumva. Si ukumva ko kwemera murumva. Ikibazo cy'Abarundi ntago nyura ku ruhande. Nejo n'undi wese yakivuga, Abarundi bafite ikibazo cy'ubwoba bw'inyeshyamba dutraininga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izo nyeshyamba mugiye kuzimbaza ninde? Ni niyo mbare. Ni gute ngo mutekereze abanyarwanda mwirwa mutuka Abarundi mukataka Abarundi? Tekereza imburu umunyarwanda tugiye kumva tukumva akakanya ngo Burundi. Ntureba General Nyamwasa bajya bavuga ngo ni ikigarasha ngo n'ibiki. Sindavugana na General Kayumba Nyamwasa. Nifuza kuzavugana n'umunyarwanda wese ufitanye ikibazo na Kigali nkamenya waririzi ubundi kubera iki byabayeho. Nifuza kuzavugana nawe. Ariko je sinamwita mukatira ngo uyu n'umunyabyaha. I don't know. Reka ahubwo mutanga urugero nk'umunyarwanda wese w'impunzi aho ngaho. Reba General Kayumba Nyamwasa. Tugiye kumva tukumva ngo aba mu Burundi. Mbabarira mu mbwemwe abantu mwumvishe ngo Kayumba ba mu Burundi. Kandi ngari no gutegura imitwe nyesha muri y'amashyamba y'u Burundi izanyakibira bigiye y'u Rwanda. Twaryama tugasinzira. Imipaka twayifungura. Ese twakunda Abarundi? Ese nibyo tutabikora. None twe tumaze imyaka 30 twirukanka Kongo twica abantu tuvuga FDLR. None Abarundi bo nta nubwo bambutse ngo baze guhiga izo FDLR zabo, ahubwo bo bahisemo byibura kwifungira umupaka bagatereka twirindira iwacu. Natwe nane cyo kintu kiza twagomba gukora, turi abarwanyi beza, aho kwica abakongomani twiba amabuye tukabeshya amaraso yandi, twagafunza imipaka tukavuga ati interahamwe izinjira. FDLR uzinjira tuzamucukura ntazamenye kimukubise. Twakabaye ariko tumeze. Ntabwo twakabaye kuba twambuka imipaka abandi ngo tujye mu gihugu cy'abandi. You understand? So Abarundi dufata interahamwe zabo kuko babo baniyo mbare, wowe niyo mbare nahuri. Abanyarwanda bagiye kuguhiga bro. Kagame aragwishaka abanyarwanda bari kwica. Rubyiruka imba dushaka n'amahoro tugomba gukura abantu nk'abaniyo mbare mu gihugu cyacu. Imba dushaka amahoro tugomba gufata nkunda tukamufunguza tukamuha abanyamurenge akita ku bwoko bwe aho kugira ngo afungwe. Rubyiruka imba dushaka amahoro tugomba kuvuga inzara, tugomba kwirinda inzara. Ibindi tubiretse turwane n'inzara na freedom of our speech. Ko turamira nka za nka ziri ku muryango bakatimwe hazindi bakatimwe bazindi. Ko hano ukeka ko ngo wifashe, ariko ngiye mbona tuba ku murongo tugenda twiyegeranya bagenda twarumwe nawe suzi imazi nyumura abo mwiganye mwagraduating abasiganye bangaye. So mumbwira hana imbaraga u Burundi bwazikura bwo kutwumva. Bamaze gukora imishyikirano inshuro zirenga 100, twese turabikurikirana. N'umunsi wa nyuma perezida ubwo yatangaje ati ikibazo utari n'u Burundi kigiye gukemuka. Nyuma nabonye perezida nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ati yes, ikibazo cyari iki twakibwiye Kagame turindeka twohereza abantu. Bukeye yamwohereje imyanda ku Kanyarunga ngabajura ngo b'Abarundi bafatiwe i Kigali. Umuntu aragusaba general wahirutse ubutegetsi ukamuha abajura. Abajura ufite benshi nawe bashatse bakohereza ni benshi cyane. Sibyo? So birambabaza ngira gahinda gakomeye cyane ukuntu twirwa ku gakanu k'Abarundi. Perezida wabo tumushushanya uko dushaka, tumudescribing uko dushaka. Amafuta yacu, amafuta ya perezida wacu we munyamafuti. Perezida Kagame reka nkwiba, iyo uza kuri kamera ukabeshyira ibintu tuzi bigaragara, ufite niyo mbare, ufite nkunda rafunze, ibyo bintu urakubibeshyaho gute?
utraininga Red Tabara, we know ubaho ubufasha, wino Kagame u Rwanda ntago ni icyo ushaka. Nese uzategeka Rwanda Burundi na Kongo nkuko babivugaga mu ndirimbo mu Rwanda Burundi, waduhaye amahoro tukibana nk'abaturage, turi kuduteranya mu by'ukuri. Abandi muraranga inzara. Nese ni gute inzara itaba? Nese mu mateka y'isi kugira ngo igihugu kidashobotse kitazigera kinashoboka, ngaho mbwira igihugu kuri isi gifite imipaka ine ifunze ishoreranye. Abagande batureze bakatwonsa bakatuzanira iyo FPR bakayigeza ku butegetsi, twafunze imipaka imyaka 5. The same time iya Burundi ifunze, ivaho iya Kongo ijya irafunga. Aka kanya imipaka ya Burundi irafunze, ya Kongo irafunze, ya Tanzania iri almost ko Tanzania mu kwivanga mu bibazo byayo. Ushaka iki kuri Mama Samia Kagame RPF? Mufite izembaga zo kuma ko mujya muri Tanzania, muri Tanzania mushaka yiki? What do you really guys need in Tanzania? Bishobora gutuma twajyaga Tanzania kwizanira imyenda y'inkweto, gukora imiziki, tugataha amahoro. Turajya muri Tanzania batumereye gutya, Abanyarwanda. Uri kudusiga isura mbi. Kuki mutwambika iyo sura mbi? Perezida wanyu yes ndabibona kuvuga ngo uri ku perezida wacu. Nese nabandi bavuga ngo Habyarimana wacu. Hareka abantu barahinduka. Imba perezida wacu yariko yaraduhindutse. FPR ni yacu twaranayikundaga, ariko umurongo wa politika yarawuhinduye. None yanawuhindura yica abanyamahanga byibura ngo basi ibi birarutana. Basi ni mwica nabo koko pe mugene mu basi mwica ba. Uko mutwica muhera kuri twe. Ariko iyo umuntu avuga ngo perezida wacu, uziko perezida ari uhagarariye igihugu, reka mbaze chief in command, uzamarira y'abandi izindi mfubyi n'abapfakazi bari mu Rwanda kubera ino ntambara y'imyaka 5, uko ira ntambara yimaze imyaka 30, ariko aho batangiriye again gusubira muri Kongo nejo bundi imyaka 5. Kuba tudaha agaciro umusirikare w'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, abasirikare aho muri, iyo mubyuka mukajya kwica abantu mu masefu b'Abanyarwanda, ariko ubizi ko nibakurasira akabodarugo umuryango utemewe no kuvuga ko wapfuye, utemewe gushyingurwa mu cyubahiro, ahubwo warangiza ugashyira piste ahangaha n'akanyundo ukaza ukajya guhiga Badira mukamwica umunyarwanda mugenzi we muvuga rumwe. Bana muri Kongo, bana mu graduatinga Gishari, mwarangiza mukinjira Kongo mukajya kurwana. Murabizi mwese amarira y'abamama wanyu n'abarumuna banyu kwa ntimushingurwa. Ahubwo nanabaza ubundi kubera iki tudashingura abasirikare ba reka n'ubugome cya twatinya kamahanga amenya ko turi kurwana. Imba twatinya kamahanga bimenya, ubu yarabimenye. Mureka ababyeyi bapfisha abana barira agahinda kabo kabavemo, bapostinga abana babo babuze, bagira ibiki, mureke kwicira abana babo. Imba twarishe miliyoni 7 z'abakongomani, ntago bari bafunze amapingu, nabo bararwanaga. Nukuvuga ngo nabo bishe nka miliyoni 3 zacu z'abasirikare bacu, ariko nta n'umushingurwa ngo byemerwe. Ejo bundi Amerika igira gutya gifotoye Graves, imva zose razizanye, tutangiye kwemera ko hari abapfa n'ibiki, ariko abo bantu izo mva banyirazo ababyeyi babo nawe batakiye, nta n'impoza amarira nani. Buri musirikare uguye ku rugamba w'u Rwanda, cyane cyane asirikare w'u Rwanda bapfira inyuma y'igihugu, ko mu gihugu nta ntambara dufite, ariko turi mu bantu bapfisha abasirikare benshi. So mu gihe apfira inyuma y'igihugu, iyo ni mission, ni extra job, bagomba guhabwa impoza amarira kandi bakuruka ku rwego rw'igihugu, imirambo yabo ikamanuka tuyireba, n'abarusiya n'abarusiya barakirwa. Kuki tudashingura abasirikare mu buryo bwemewe? Kagame akoresha abasirikare nk'aba Intersenke cyangwa ikigo cye, company cye ku giti cye yihariye. Nta gihugu cyemeye gutera ikindi gihugu parliament iticaye. Ibyo byose abanyepolitike, nibyo navuze, abanyepolitike barahanyene kuganira namwe. General nkeneye kuganira nawe. Mama Diane nkeneye kuganira nawe mama. N'abandi hari umumama nigeze kubona ku ma YouTube warokokeye i Butare avuga uburyo, kuko iyo operation nanjye nyiziho, bishe
abana be n'abapadiri bose ngo abantu bari bazi ko FPR afite gahunda muri ntambara yo kwica buri muntu wese yasangaga umunyabwenge yarize ibyo barabikoraga nandwe ibintu ngiye maca gutinda ababizi barabizi urubyiruko ntabyo muzi ntago nta mpamvu yo kwa mwana bitinda ababizi bo barabizi ariko igihugu kica abanyabwenge cyasi we namupfa kashobora kwica umwanya wa ministry nta mpamvu bagira gatuzana bira bigoryo agashyira mu ntebe bagaterekaho economy gapfa bagaterekaho imisoro bagatereka kwako ntago they are not qualified to do it ahubwo they qualify gupfukama bakumva bagakura ubugoryi tu ntago uyoboye ribu cyangwa NSS cyangwa igisirikare abari we musirikare mwiza dufite ahubwo abari we ubasha kuba yakwica abantu b'inzira karengana agasinya ibyo tegeko rikaba nta kindi mu bintu tugenderaho mu gihugu cy'u Rwanda mu myanya yose batanga nuko ushobora kwemera gukora ikintu kitemewe n'amategeko. Hari n'abasirikare benshi bakuru babizize bakivamo, hari n'abanyepolitike benshi babizize babivamo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Stop killing Banyamurenge. Ya tell them brother, mubwire FPR stop killing Banyamurenge. Mubwire Abanyarwanda bareke kwica Abanyamurenge, bareke kwica Abanyamasisi, bareke kubasezeranya bitazashoboka. Nonge ndi kugira abana b'Abanyamasisi inama mbabwira muve muri yo ntambara kuko Kagame yamaze kubasheta yaranabashutse hasi mwirengagije ko muri 2010 ya twahaga imbunda Macenga tukaziherezana ntagana kugira ngo barasane none nyine M23 ishiro kuko amahanga yamaze gusinya ke M23 agomba kubaho. Nicyo murindira abantu mu kiringo za Mfizi ngo za Bukavu za baje n'Abanyamasisi muri gufashwa na bene wanyu bari hano muri Amerika afite amafaranga weza bro uri kohereza umuntu amafaranga yo kugira ngo apfe ahubwo musevingire nk'inzu muri Kenya umubwiye ati va muri iryo shamba agenda niyegeranye muhanze mutuze kuko ikigiye kubaho bano banagiye gukorerwa genocide no aba basirikare ubwabo bagiye kubarimbagura bose nkuko 2002 byagenda ko M23 c'est fini rama ntago ndota mvuga reality ibintu mbambireba nabwe ngo special force y'Amerika kumanuka iyangora yaramanutse abatanzania bariyo ibyo rero ntabwo ari ikibazo uko natwe turabarwanyi M23 arasha kurwana n'ibiki buri y'umusirikare mu special force bro ni big bro aho bantu bari kumanukira kuri big yamaze gustampinga yarasinye so uri muri M23 wikwita kubyo nanga kubwira nibivuye kwa Kagame ejo nanga nanga meze ni bubu igene mpamvura nanga agenda n'inkoni cyane kuko already yamaze guhuma reba nyine nibyo navuga ngo turi miramba abantu bose bakorana byafi na FPR bagenda ari miramba uzabare nyine ushobora ngo ni wowe niwe ntanga uzare agenda ku nkoni kugira ngo abatekereza bati ibintu nagezemo haryo ubundi aba b'Abanyarwanda ko bamenyanye no kwicarana n'ibiki nzabigenzana ko amakuru yamaze kuyamenya yamaze kumenya Macenga na ntagana ukuntu barasanye arabizi so abana b'abasirikare bose bari muri M cyo ko bafite registration y'u Rwanda ruzaba rekipera pole ruze rubatsimbe mu bigo nyine byongere bigenda ukundi kuntu ariko abadafite registration bari kwinjira za Rumanga bo bari kwinjirira mu ishyamba bari kwinjirira my friend barabataho barabanyuka abo nibo Banyamurenge babwira nanone ndengera abo nibo Banyamasisi babwira ndengera. Nzijya nsaba imbabazi umwicaye nta nubwo nzijya nsaba imbabazi zo kuvuga ukuri nta n'umunsi n'umwe nzengera mbeshya cyangwa ngo youth urubyiruko rushaka impinduka rukeneye freedom democracy freedom of speech rudakeneye kwicwa n'inzara no kwicwa n'abaruyoboye banyepolitike Banyarwanda mushoboye mukora ibyo mukora ngira munota politician ariko nanjye nzahagarara ku munwa wanje mvuga ukuri nzarengera ubwoko bw'Abanyarwanda kugeza mpfuye abanyifuriza gupfa mushobora no gupfa mbere yanjye abumva ko byantera ubwoba
none nayo mbayeho mpfuye icyo ndindiriye nyine rongeye ntabwo ndindira urupfu ndarusanga. Urupfu uko rwirwa rumiga nanjye nirwa nduhiga amatayiga. Uko urupfu rumiga ndaruhiga. Icyo ngize amahirwe napfa Mungu we. Aho kugira ngo mbone ibiba ku bwoko bw'Abanyarwanda napfa. Murekure niyo mbare, mureke kusakuriza abarundi, mureke imikino yanyu. Michael Rubio nakunze Michael Rubio navuze ati bro, iyo mikino yanyu ishaje yabyaza M23 muyireke tujye mu bintu bigezweho dufata ibye for real. Iyo mikino irashaje, umunyamerika ahagaze arakayibona kandi none ikibazo uwabivuga nabikemura. Ntago ari wowe no ushaka no kwivuga, ushaka no kujya debate na nicyo wabikoraho. Nimba yakubwiye ngo ni imikino ishaje, it's dirty, it's old games and bye and thank you. Kandi nzajya ndahari, nzaza tuganire, mfite ubutwari bwo kumva no kurwana intambara yare yose ijya ku mahoro, ijya kubohoza kubahora Abanyarwanda. Mpagarariye nshingiye kuri new generation, ntabwo nshaka ko generation yacu iba dati nk'izindi zose. Murakoze, ngewe ndaruhutse kuva nabaho n'ubwa mbere numva nduhutse. Mama nzambabarire, bana nabyaye uzambabarire, ntabwo babwiye ngo muzambaye ibyo nta kibi nakoze. Ndavuga imba mbaye umugabo nkatinyuka kuvuga ikibabaje umwana wese umunyarwanda, bikaba byarira ingaruka nanjye ubwanjye nisize, icyo muzakimbabarire ko sinzijya nicuza ibyo navuze. Sinzigera nicuza ibyo navuze, sibyo? Peace and love. My name is Ramadhani Mpenda, patron, the king of Wakanda. God bless you. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. I'm a Samaritan. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. Yes, if you have no freedom in you, if you have no peace, if you don't want a democracy, you are my complete enemy. And that's RPF and their supporters. Imba na democracy, chene na peace ushaka, na freedom ushaka, then nakunjewe tuhabana. Thank you so much. Peace and love. I'm the commander of the freedom fighter. I am the commander of freedom fighter. To Rwandan, to Burundian, to Congolese, to Tanzanian, ene barubuzwa mahoro n'idarapo ry'u Rwanda. Ndiri gufashanya nawe gushaka yo mahoro. Thank you so much. God bless you. Bye.